تشتكي دم بالام دكشين دوي چارچوبا ام بحثاوي دكن دا بشكرنا رخنا كرنا مد نافبرا درنگان ده بله رنگي رش و سبي يعني وكو ترنگي دن لجيانتن ابتبالا خو بده يا و كسك بحثا كسكي دن بك اگر باوايكي رخناي بياوي گلكي بلند و باش و سبي به ياجي و گلكي تيكچوي و رش و خراب به چما اف هر دو رنگولو سردستن درخنا کرنا می آگو هیده براستی او هر دو رنگان رش و سپی تکیلی خواب پیواندی خواب بجبینی برخنه نینه رخنه او بخوا لگرینه بخوا هم بیجن شو پاندنه نرخن بدوا ده چارچوب نویساندنه یان ده چارچوب حلوسته که فجبر ويجي نأركي رخنا گر يعني أخري أركا رخنوانا كو مروفا راقي جور يعني داخل جير أف نكاري رخنية كاري رخنية تشتن خوش تشتن بدو تشتن باش ده چارچوبه وي نویساندنه يعني وي برهمه ببينه واقع تشتن هم بيجن نخ خراب تشتن ام بیجن طاری بلیر بکی بیجیش بر چه افتشتا طاریه پرسا ام بیجن ارک رخنوان پرسا بیجی و تشتن هانی نخویا کری خویا بکی باشه لگور دیتنا تا مثلا جبوگو تفگرک رخنهی هنه کی بریکو پیگ لبامه چه ببه چه تی خوستن اگرم سیاست دینن آلی کی جماعت خواستن ام تکس کن سر خالک بینگهین دوی نویسکار باور بیج خواه و دوی پشت خواه بخواه گرم بکه بخواه خورد بکه باور ببنامه خواه خونک ام بیجد خونه بینه آلاوه که جه آلاوه بیردوزیا پارتیتی بلا خواه ببینه جیهانک حتی کار به باندوره که بکه و ام بیجن به تم تکلی نابرا زانیاران رخنگران نویسکاران هر دم حبه جبو بحف بگهرتنا ویجهی زانستی نابرا هفدو حبه بر افتشتا دهلا اف آوا کرنا که بنیاد کری به خورد به جبر ام همو تشتکی آواد کن ام ایرو نونرتیه گلی خود کن و نه ام بیجن گل تین آسکرن به عینه که روناک بیره خواه رخنوان خواه نویسکار خواه رومان نویس خواه و نرمند خواه و دوه ام به عینه که هرتم پاقش کری بهیلن و توزه هرگاف توزه جیراکن لگور شو پاندنا تا تدویجه ده بهیویه کو ده چارچوبا چاندا کردی ده اف تفگر رخنهی با آوای کیش آوایان یعنی هنکی گشتر به هنکی باشتر به زمین کوها نها لگور شو پاندنا خود تدبینی یا نه براستی افتشتا به دمه و گریدایه از نکار از بخوا به خوزای خدا از گشبینم یعنی از بینم وی تشنن باش پاش روژه داوی وارن چه کرن لی دمک جیره دده هر مروفه که دما دگه آسته که جتمن سرپیهاتین خوگی دی جوینه سرهف جخورا ریه که آواد که یان وریه آشکرد که بریه آخافتنه خواه و دانستاندنه خواه نخواستم که او کسا آفرینر به یا او کسا نویسکار به دیواته که ام تجاری نکارن هر دو شاخن زانستینه شاخ ویژه‌ای و شاخ فلسفی هر دو جی به پرسکره که گردونه هبونه مجولن هر دو به پرسکره که مروف مجولن به آلوزین وی به مرسله نتوی مجولن و ناو نتوی جی هلبت افلاطون گوتن چقاس هول دا کو وی جوانان
ji biqewtînê ji komara xwe. Lê dem hat xuyakirin da berva jî vê yekê ku bi xwe jî Eflatûn digot em cureyekê ji nivîskaran em ê di komalê xwe da bihêlin. Ew nivîskarin hanî helbestin destanî diafirînin. Ew helbestin destanî bandorekî xwe yî baş heye ser cemawaran. Lê cureyên din çê nabe di komara me da bimînin. Ew helbestvanin behsa simbolîka tiştên simbolî bi awayekî nerêk û pêk dikin, hema hestê xatînin ziman dibên ew bandorekî wanî neyînî ser cîvakê heye. Lê jê helbestvanên destanî ew tenê çê dibe bimînin di nav me da ji ber ku ew şaxeke ji wêjeyê ye lê nêzîkî felsefeye ye. Ew ez bawer dikim Eflatûn di vir da ketibû nav nîvnakokiyekê nav xwe da yanî. Ji çawa helbestvanan diqewtînî û çawa cureyek ji wê helbestên wan tu dibejîrînî. Roj hatin û dem derbas bûn û gelek nivîskarin piştî nûjeniyê anîn ziman ku wêje şaxekê ji felsefeye û her du bi hev girêdayîne wek Jean-Paul Sartre û wek romannivîsê çîkî Milan Kundera dema xwast bêje bi awayê René Descartes fêlesûfê Fransî. René Descartes digotibû ez guman dibim ango ez heme, ew jî Milan Kundera digot ez diêşim ango dê wateyê ez heme. Li vê derê mesela mirov nikare nav lê bike te behsa hinek nivîskaran kir ku yani dibin xwedî serboreyeke taybet û dûr yani bi awayekî taybet mesela bi dijîn yan jî dinîvisînin. Mirov nikarin nav lê bike got şêweyeke taybet ya wî nivîskarî şêweyên wêjeyî ne ewana. Yani ne felsefeye. Yani hinekî mirov nikare yani peyva felsefê tev li her tiştî bike. Hinekî ev di zorê nade vê peyvê yan jî vê têgehê dema gotûlo dike lê. Yani ew nivîskarê te behsa wî dike mesela xwedî ezmûneyek taybet, xwedî dengek taybet di wêjeyê de. Tê çima nav lê bike felsefe? Bi rastî yani her afrênerek şêweyek xwe taybet heye. Lê dema wek rexnegir em nêzîkî serpêhatiya dibin, em tiştên hanî nêzik dînin hev. Nêzik hev dikin. Em wek numûne dibêjin serpêhatiyê filan nivîskarî nêzikî din e. Wextî zêde bû tê wateyê ku mirov karê êdî bighe dereceman, bighe encaman. Wê bê temam dema ev got û ew êdîn jî got ku pir heye navbera wêje û felsefe yan wêje û siyaset tê wateyê ku tiştekî nisûgerî heye dihêle ev her du şaxin zanistî bigihên hev. û çê nabe di baweriya me da di vê demê me yî niha da di vê serdemê me yî niha da em cudabûnê navbera şaxin zanistî bikin. Îro hemû kesên nivîskar dixwazin piranî ji wan, dixwazin pira çêkin navbera huneran, navbera wêjeyan. Ez bawerim ev tiştekî nûjenî ye, ne tiştekî em bêjin şaş e. Zaten tiştek nîne navê xwe şaş tam yan rast tam em dibin xalên gemiyê da dizivirin wek dibêjin nisbiyê dizivirin tiştekî wisa tam rast yan şaş nîne lê ev girêdanana navberê huneran navberê zanistan tiştekî xwezayî ne û tiştekî baş e jî ku mirovê afrêner wêjevan be bîrnas be ser bisekine û ser wê jî ava bike û
پێش بدە.